Sinaje kwimba kubera ko nari nasaye bikoze kubera icyifuzo batanze. Imana yampamagaye n'uburyo yampamagaye kugira abantu ngo bahumure. Iryo jambo Imana yampamagaye kuririmbira ibyo muramuzi. Iyo bageze kuri iyo topic nanumva ko ari ubuzima bwanjye buri. Tuzamura ibiganza, haleluya, twumva umushumba. Tuzamura amaboko kuko ndabona abatayazamuye sinzi. Muhumure, ufite imani ikomeye idashobora kwirengagiza amarira yawe. Muhumure, dufite imani idashobora kwirengagiza amarira yabera. Tuzamure twongera tuzamure irindi rimwe gusa. Taona mbingu zimefunguka na Yesu mkono wa kuume akinitazama kwa upole, kwa macho yenye huruma, kachukua kitambaa atanivuta machozi, akisema pole mwanangu, Yesu kanikumbatia. Baada ya tabu ni furaha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ugeze nanga umuntu wakora nanga ufite ibibazo ari muzima kandi ndibizoshira niko nzagenda kubwira ngo pole. Bwana asifiwe sana. Tabu zangu zikiisha nitamwona Bwana wangu akinikaribisha kule, karibu upumzike. Hapa ndipo nyumbani kwako, hapa ndipo makao yako, hapa ndipo mahali kwako, karibu upumzike. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Turi kuja mu ijuru. Tuzamure kandi irindi misigaye iri mushumba. Turi kuririmba tuyazamura reke tubwire Imana ngo Imana idashobora kwirengagiza amarira y'ubwoko bwayo. Je sinageze ifuzo zinshi niho gishika. Sindamenye nuko hameze. Ariko wifite Yesu abibuke. Haleluya. Neza. Tuzamura amaboko. Twese Imana icyubahiro twese. Haleluya. Ndashimira Imana ku bintu bibiri. Ijambo rya mbere ndashimira kuri iki giterane cy'abamama.
Imana yahaye kugira ngo musohore ibande muri iki gihe. Ese mwavuze ngo n'indirimbo zingahe mufite? 10. Indirimbo 10. Hari bamwe bari kwikorakora bagasohora indirimbo imwe cyangwa bakora igitangazo zikaba zibiri, ariko bo bakoze indirimbo 10 hano muri Amerika. Bavuze ngo wowe na mama basohora indirimbo n'abandi hano muba mu bambere. Mureke dushime Imana kuko mwabaye twari kazi. Haleluya.